Hello. On this year, Michio Bibia, a Freeman the storyteller near and cultural integrator. And then baby am will be a onyame, ensure and camunina or baby a moon in a Ghana phone. Miss Ramo, one subscribing me YouTube video no mami. Na bring na met me extra infonini abechremo. Vedamasi. Freeman the storyteller near. You and so Massima me de buy no. Metuni din say free S.H.S tutorial. Asem efasa free S.H.S I wo Ghana say school pon utimi ko school free untu sika. Ho asem ena me de buy. Awande hye me chiechia mo nyina. Yo se yebehya se dia yebeda ye Ghana ye mampani Nana-Bawumiah ase ene na bedi akire Dr. Nana-Bawumiah ye beda omo ase bebi omo bi ase omo saa enisuade hunu a omo de baa ya omo de abeboa Ghana man ifiri se Kwame Nkrumah be ye bi Kwame Nkrumah baaye no eye north ena otimi ye saa de no ho na me wo na mfufo bi a me no mo ko school a na me maame su no na omo ntua school fees enti minim de meka yese bia obi na aka kire me anase bia me politics bi na me pese me ye da bi da Ghana fo awofo bebre abre pa omo hwe omo mma omo nya sika enhwe omo mma wonnim Ghana awo bebre awon toto aso nipa bebre wo mma ebi nson nsia omo ntimi hwe omo school nipa bebre enim nyansa wo Ghana ho a omo ewo school hum nimdie pa nso no sika semunti no esika forma anase omo abibi kakra wo omo nsem mba ena omo timi ko school ehia forma no bebre na omo nimade bebre enso no fofie antoata omo ntimi amfa omo ma ntimi anko school me kura no kakra bi nka nanka mi school kono na ayedin because na eyisikasem ye wie common trans me pese me ko school no me namfofo nyina ko school afi baako na me no mintimi nya school nkoe efise na eyisikasem awofo ebre pa se de omo betimi amaye yakọ school na me pese me ko school o Cape Coast na eyisikasem mebri me namfofo nyina no bia start school enso no me sikasem nti no na eyedin se metimi ahyase nti me maame saa bre no me maame okoton ne ntoma ne nneoma nyina me nanaba na owo typewriters odi high Ghana Police Service ena okonton saa typewriters ni nyina na omode source ena metimi ede ko school o Cape Coast na omande hye na ye mojasem ye makwan na me befie na me ko school a na me hia sika ye de bekwa kotua me school fees ni mu bia na ye asem edru baby no dakro bi me kai pa se me ba ya ma me che me ba na me de me bag be si fie me de me bag si fie no ena wo ni boys ya tie ho sikrom ye ko me ma me ba na me bag ni si fie enti na nanim aye basa me baaye no na nanim aye basa na me say mama na aden wo se ne se wa ma me times 1 week na wo sa akọ ni nyina na ye sikasem enti ni nyina no wo kwa wo se me gya akwan ne ade enti na yasem enti awofo bebre abre mi ankasa me kai se me ko school no me bre pa ne hwe school nkwala mi hwe wo YouTube bebre omudi free Ghana sesa na momo Ghana no se de bia ka se mo short memory so adwene mu no enoye hwabrochire ekuro bebre so no obi akọ school free nti sabi nka obi mpo de saa adwen papa wei aba
se mubetumi akọ school free enso Ghana fo yebenya Ghana fo bi e beka se oh enye papa de papa no wubetumi aye de papa no wubetumi aye bibia hyase no edin hwe se wo baba ako impo a wo hwe ni school no enya fom enye fedi agrasem wo ma mienu a wo hwe omo school no ena fom na obi aba se obehwe Ghana man mu ni nyina adena saa time na Kwame Nkrumah kra ye no wanye se Ghana the whole Ghana benya free education Kwame Nkrumah kra ye boni diane asore no wantimi anye saa de no na ofofo nko na otimi ye saa de no ma omo a yewura Mahama kra benefit saa de no ba homayam nyina benefit saa de no necessary yenya obi a owani daso a oma ya ni daso se obetimi aye saa de no aba yesi ontimi nye ogusu kra wo ya ebia emu baabi no obre enso no oya de papa enso ebi se ontimi nye bibia Ghana no ya bibia amanyosem bibia ya na amanyosem ene ete ho ene ya ye bibia politics amanyosem saa ade bi kura be ya aban we be ye bibi no okwa we ba we nto aso we so be ye no okwa we ba we nto aso ena obenya Ghana fo ni bi e wo political divide na we ye bibi kura na ya ono wanti wo case onhui onhwempo enso no Ghana free S.H.S no eboa obia o man mu nyina ntime no sesabi se Nana-Bawumiah so onya hwempo necessary free S.H.S no o amampani abakọ obia ntimi anya saade no nti Nana eni Bawumiah Ghana for se mena wase e wo saade na watimi aye no onyankopon ne nhira enkan eni wabusua kosoa na ye se sisia no Mahama ba yenim se bia se oba obeto so na se obesa aka se yenyai efise mere mu bi no na ompese o se enya de papa mukọ YouTube na mo hwe videos a waya o se Africa fo ni bebre aya o mantimi anye enya de papa na na mo ba ye o muguso o mo ye hwe awofo bre se o konkurase ni bia sika sabi obi de beto semena mpo oni na akora ne ko school na o ko school free mo se enye yebenya Ghana fo ni bi efri se amanyosam atitia pansam Ghana kuro no nti betimi anya nipa bi a omaka se ade anana aye no enya de papa ewiase wa wo baba akokra wo hwe no enafo wo ma mienu a enafo wo ma nan a enafo na monye obi na wakase eman ni nyina no meyeden eman ni nyina no mehwe eman ni nyina mo se enya de papa Ghana fo mo se samadwen na mo ma mo support Nana awofo na bre ebi a mo tenkra ne Kumasi ti mu hu na mo kọ countryside na sabi sidi ba akokora ye fiti mu kura na obi ohun bi ebe 4 months nipa bre na say nipa no be den na ne manson no wetimi atua school fees wetimi ahwe wo inti ade papa ena Nana ede aba inti momye Nana si na de oye no onkoso ana onye de oye no we enya manyosem Ghana fo maye bibia manyosem Ghana fo maye bibia manyosem we enya manyosem e wo se momaye support ade oye no obi ya de papa e wo se ye mane mu Ghana hwe abrochire kro bebiri ne die ntia e ma abrochire ye attractive ni se obi o ha bia ko school free hwe nkwala mi nkwala o ko school nyina ye mo maduane wo school ho di free eno bi no obi aba na so be ya nti we ye de ya manyosem debi ade bi e ya de papa a be boa man no nti mo mayen support na ne Kufuado ne Bawumiah na omonye saade no se omo ntimi anya bibia mpo na mempo omo ye na saade ne etim e wo Ghana ho a me kase ye da omo ase mo mayen support sa free S.H.S no na enyina na wofo e bre wo Ghana e bia se be wo de wo tenkra ne Kumasi e bia wo papa ne wo maami omo no bia omo wo kwan bi omo fa so omo nya sika hwewo ne nkurasefo no bre se de mekan no
si di kura ye fiti mu no bi wo ho hu bi be 3 months say nipa no ne mako school free in 30 years time no dwen ho say in 30 years time no saa nipa no ne ba no e ba be ye nipa titiriw nipa bebre ko school a mind no be transform saa social interventions ne ade a eboa nti e ade papa nti Ghana moma yen support Anekufu Addo abrochire babia no e mind bebre no nipa ko school free nti moma yen moa na saa de no enyina medam ano ase Ghana for Freeman the storyteller ni mesremo mo subscribe me YouTube page no mame na bring na metumi atwamfo ni abramo Nana-Bawumiah my idea some de saa free S.H.S no ba mo nkoso na monye ma montie obia na mo nkoso na monye na hiafo na ma ansa omo question hiafo ma bo hiafo pa edamase bye bye mo subscribe mame